vi Zirsanga hi corruption case nia special court in corruption case corruption chu changa kumlia tang tur le chengloi I choi tura ti khania special court prevention of corruption act judge HTC Lalrinchhana khan nikum January ni som pakwa sami som ni pali khan IPC section za som ni labi criminal conspiracy IPC 409 criminal breach of trust by public servant IPC 420 cheating le prevention of corruption act hnuaia executive member LADC in charge education ni laia cheng bible che khat point pathum ching pena apu a hiamlo a chantir khani he thu ve ka hian February ni sari sangi somni pali khan ZPM Thalai Press Statement kha an siam nge ni pubi Zirsanga he corruption case ani wang a hiamlo chan khan CM ani chunzom tumna na takit andema hemi a hian kan fiat tu pu Zirsanga khan high court a appeal wangin bel khan chuak le ta khania khata khan ZPM Thalai khan an statement da na takin andema ramle nam ang point minti bol pho tu ani anti nge ni kha kan ram ro la sang bera ati zaum lova ati borba kan ngai antia chu vai he ang e ruk na la ka filim lo ram khoi lu berlina jal sunzom zela tum hi mak kan ti le anti nge ni kha he mani statement ni lo MNF statement ni lo ZPM press statement nge February ni sari sang ni somni pali ami khania maro chu thil hi ama khopa lal le thune na an chan theinan chuan special court prevention of corruption act in hiamlo a chan tin nge po mani loka lairamte paber anjinga ho tu ber ni turin ZPM sorkar ZPM CEM dalu anita ani hemi hian kan zona chu ZPM hian lal na le thunei na an chan theina tur ani thot chuan he corruption case mai ti te chu enga mangai lovin corruption hi an do tak lo nia an ngai lo thei lo ni apati le la chuan house om taka house leader in kan chief minister ni bokin long tai west bial tu pusui si ngunien chunga kha anticipatory bail la turin tluang ka pe ati da bai kha apan doi thak an tia apoi kan til ni Mizorama do rel in sang berat an nei assembly house zaumna ti borban pha the kan ngaya mani en mele pui khamlo tak le in vona nga ngai thei thil theng kha khang kha theng to mi lo se kan du the ni chu zona kan nei kan wala apakhat na chuan pusingun nian chu hian anticipatory bail la turin khoi ko ta nge thuboi nei an siam zom ta khian mi puite min fil turin kan du le ni kapati le na chuan an siam zom ta khian mizoram mi puite pa special court in a convict to thuboi nei thiam lo chan tir to LADC CEM ni tura tana da ta mai hi yan corruption ado nekin ni corrupted in hun poimo da poi tilovin corruption hi an hui join an do tamai em ni kan ti ni kan zona pakhat le dang chu September ni som pathum sang ni som ni pali khan kan chief minister hian puzil sang hi phone in bia puzil sanga hi anina kovin i hova LADC sorkarna siam kan du ati anti hi thutak tak aniam kan chief minister hian hetiang hian alo ti regem ti kan zot boka hi achana an du boka ni kan zona pakhat le chu pu Zirsanga hian February ni sang ni som ni panga khan aina MNF MDC dangte online hetian asoi antia de ni som pathum thakwa sang ni som ni palia CM ne na ani biarna
heng te CM khan alo tiam reng em ni apa khan na chora ma personal chungchang CM ani tur chungchang enge thil dang kan felowa personal thilan tia chuwa chone nge kan CM ena laka tiam kamna alo nei provincial school sompariat LADC lan tite atiame antia nge pui wildlife sanctuary le hongpui national park po LADC kutatlan antia officer post somni don la tura pe permission pe tite CEM bangla saski mga ṭheuh athom that tingal tur tite hi Zirsanga hian an CM hian min tiamani atia heia press release tanga te po khilai loklai lama press release te po kan long hu to kha boi ni theng hian chan kan na dong lova kan chi pidi sa hian Zirsanga hi CM ahova LADC sorkarna CM turin September ni som pathum sang som pani khan som ngeyem ani be ngeyem ti kan zona nia chumi piala ma ni china kan soito thil tam tak ani tiam na personal thil tele thil sang aham thatna tur om thei provincial school sompariat LADC kutatlan ti te CM bangla saski manga ṭheuh tur ti te hongpui national park nge pui wildlife sanctuary ti te LADC kuta lan ti te le officer post som ni lai la ba tu permission tek ti te pulal do ma hian alo tiam nge pati minister dom takian ti hi kan zona ni a tenga tanga langai tiang ta mai chu an sorkar tonlai me khian a mui chon corruption ando ani mana amaro chu tak rama corruption ando lova ni corrupt chu an choi sang zo ka lo re le sang per autonomous district council CM ten anna data an manifesto chapter kwa point ela an dang khan eru na ti bo turana sa takampa la kan yang an tiang te kha an ti lo sam de chu ni a chu tiang ko kan manifesto tam tak an ti lo sam ṭheuh zela chu bai congress party an boini kan zo chu kan point te kha infia lalna le thu nei na tan chuan corruption ni enga man ngai lo ti tele thil house ademele zom tapten an zo du deflect nan thil danga pakai jung te khalo kan ti le a ti tiang heng to lo se kan duwa le kan zo na sang kan ron tar lan to te kha kan CM hian ama le Zirsanga i kar te po ani awangin thudik kan ngeyem ti hi min po chuak sak ngei thurin kan phu ta ni Congress Party hian legal chairman kan ria ti zo kan sanga hei voinia kan thil ron soi chan po kan hausa khan kan chief minister rom ta khanin empressor ma kan pelowa an local duwa an local kan pom mai ani atia amara tu pressure kha tuna kan hau tu pa khan aron sayang khan na satakin an lowa siam ti kha atianga assembly me wa pressure kan pelo ati kha tuna assembly chung hian soi piala se kan du le ani ti kha kan tel tu ani